ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, сурдатарҷумон Авранг Қамаров. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода иҷлосияи панҷуми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум баргузор гардид. дар иҷлосия созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Разесфарма оид ба сохтумон ва истифодабарии маҷмӯаи истеҳсоли маводи дору ва молҳои тиббӣ ва лоиҳаи қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ангишт мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. таъкид карда шуд, ки масъалаи таъсиси намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ ва тақвияти истеҳсолоти маводҳои доруворӣ ва молҳои тиббӣ яке аз ҳадафҳои асосии мамлакат ба шумор рафта дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. стратегияи рушди саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаи санъатикунонии босуръати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 дарҷ карда шуданд. дар ин робита сохта ба истифода додани маҷмӯаи истеҳсоли дору ва молҳои тиббӣ аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Разесфарма метавонад дар татбиқи ҳадафҳои стратегии ҳуҷҷатҳои мазкур саҳмгузор бошад. масъалаҳои рӯзномаро масъулони соҳавӣ ва вакилони мардумӣ муаррифӣ намуданд. мавзӯи дигар. имрӯз дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Абулқосими Фирдавсӣ шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони даври ҷумҳуриявии озмуни сайри Гули Лола баргузор гардид. ҳадаф аз баргузории ин фестивал пеш аз ҳама вусъат додани корҳои ободонӣ, бунёдкориву созандагӣ, бедор намудани завқи зебоипарастӣ дар зеҳни ҳар як сокини мамлакат ва маърифати экологӣ мебошад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. фестивали ҷумҳуриявии гулҳо таҳти унвони сайри Гули Лола шурӯъ аз соли 2019 дар ҷумҳурӣ баргузор мешавад. ҳадаф аз баргузории он баланд бардоштани сатҳи донишу маърифат, фарҳангу ҷаҳонбинӣ, бедор намудани завқи зебоипарастӣ дар зеҳни ҳар сокини мамлакат, ободу зебо намудани ҳар хона, кӯча, маҳалла, деҳа, деҳот, шаҳрак, ноҳия, шаҳр, вилоят ва ҷумҳурӣ мебошад. дар доираи якчӯравинӣ бо шукӯҳ, ки бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату қумитаҳо ва муассисаҳои дахлдор дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ шаҳри Душанбе доир шуд, ғолибони озмуни сайри Гули Лола дар соли 2024 қадрдонӣ шуданд. қабл аз маросими ҷоизасупорӣ намояндагони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, ки дар даврҳои қаблии ин озмун ғолиб омадаанд, намунаи гулу буттаҳои ороишӣ ва барномаҳои рангини ҳунариро иборат аз суруду рақсҳои дилнишин намоиш доданд. мувофиқи маълумоти сарчашмаву расонаҳои интернетӣ, ҷою макони аслии лолаи худрӯй Осиёи марказӣ дониста мешавад. ин гули нарму латифи худрӯи айёми баҳорӣ бештар дар Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон, Самарқанду Бухоро, Туркия, Сурия, дар соҳилҳои баҳрҳои Арал, Хазар, Сиёҳ ва ҳамчунин Юнону Италия, Ҳолланду Испания ва Африқо мерӯяд ва дар ин давлатҳо нуфузу арзиши зиёде дорад. маҳал ва макони гулҳои лолаи худрӯй қариб дар ҳама ҷои Тоҷикистон, махсусан дашту тепа ва боғу чаманҳои Ҳисор, шаҳри Нав, Файзобод, Данғара, Фахробод, шаҳру рӯстоҳои Хатлон, Истаравшан, Исфара, қисматҳои кӯҳи Деваштич, тепаву доманаҳои кӯҳистони Масчоҳу Айнӣ, Ваҳдат, Норак, Ёвон, Ванҷу Дарвоз, Вахё, Рашт аз кӯҳҳои Помир то Тианшон ва ғайра воқеъ аст. дар қисмати дигари чорабинӣ маросими қадрдонии ғолибони озмуни сайри Гули Лола баргузор гардид. нахуст муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёдзода суханронӣ намуда зикр дошт, ки ин фестивал мувофиқи амри президенти мамлакат ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.
رمز فستیوال گل‌ها تحت عنوان سیر گلی لاله که سال 2019 از جانب اتفاق رسامانی تاجیکستان در یکجایگی با کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده بود تصدیق گردیده است. همین گونه در وضعیت تنتنوی بهترین اشتراکچیان دور جمهوریوی آزمون سیر گلی لاله از روی نامیناسی‌های گلپروری بهترین، گلگشت و خیابان، باغ‌های فرهنگی و فراغتی، دهه بهترین، محله بهترین، دهاتی بهترین، شهرک بهترین، ناحیه بهترین و ولایت بهترین مکافاتانیده شدند. غالبان فستیوال با شاهجایزه، دیپلم‌های درجه 1، 2، 3 و شخصانی تشبسکار، رهبران کارخانه، مؤسسه و دیگر تشکیلات که در آن فعالانه اشتراک نمودند، با افتخارنامه و سپاسنامه کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قدردانی شدند. در همایش جایزه سپاری به غالبان دور جمهوریوی آزمون سیر گلی لاله شهر دوشنبه سزاوار شاهجایزه گردید. شهر دوشنبه برنامه رنگین هنری ادامه بخش این چوربینی با شکوه گردید. ҷиҳати тозаи озода нигоҳ доштани муҳити атрофу гулпӯш гардонидани кӯчаҳо дар шаҳри леваканд корҳои ободониву созандагӣ авҷи тоза касб кардааст. дар ин гӯшаи диёр зебою гулпӯш кардани гирду атрофи биноҳои маъмурӣ ва кӯчаву хиёбонҳо марказҳои фарҳангиву фароғатӣ имрӯз ба ҳукми анъана даромадаасту тамоми кормандони ташкилоту идораҳо маъракаи сабзу хуррамгардониро суръат мебахшанд. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш омода карданд. маҳз фаъолияти назаррас заҳмату машаққатҳои ин гурӯҳи занон аст ки рӯз то рӯз кӯчаҳои марказии шаҳри леваканд махсусан ду шафати роҳҳои мошингард гулпӯш гаштаю сабзу хуррам мегардад. чунин шабу рӯз кори онҳо шинондани гулҳои мавсимии рангоранг дар заминҳои нармгаштаи ҳудуди шаҳр гаштааст. дар ҳама кӯчаҳои шаҳр гулҳои мавсимӣ, гулҳои доимӣ шинонда истодаем. мо нақша гирифтем ки то ҳамин охири моҳ 70,000 дона гулҳои рангоранг дар кӯчаҳои шаҳр бишнонем. ба хотири он ки мо ҳамин шаҳри худро озода нигоҳ бидорем, ба ин хотир мо ҳамин гулҳоро шинонда истем. аллакай қариб тӯли як моҳ мешавад ки мо гулҳои мавсимиро дар кӯчаҳои шаҳр шинонда истодем. бояд гуфт ки дар сабзу хуррам ва тозаи озода гаштани ҳудуди шаҳри леваканд саҳми корхонаи давлатии фаръи хоҷагии манзилию коммуналии шаҳр бориз унвон мешавад. зеро маҳз кормандони ин корхона ҳамарӯза аз пайи кашонидани ахлотпораҳою гулпӯш намудани кӯчаҳои шаҳр гашта муҳити атрофро сабзу хуррам нигоҳ медоранд. шукронаи сулҳ ваҳдат мекунем, шукронаи тинҷӣ мекунем, шукронаи истиқлолият мекунем. ози дар кӯчаҳои шаҳр мегардем, тамоми кӯчаҳо ҳама гулшукуфон, чихел базеб, шаҳри базеб, якбора базеб, мардум калону кӯдак ҳозир ҳама дар арафаи мана гулшинонӣ, гулшукуфонӣ, чӣ қадар шаҳри мо базеб шид, чӣ қадар базеб шидааст, ҳама якдилона хоб мана дар кӯчаҳои шаҳр гулҳоро вай карисем. худо хоҳад ина оянда бозам гулшукуфон мешавад. ба гуфтаи масъулин тоза нигоҳ доштани муҳити атроф ва гулпӯш намудани кӯчаю хиёбонҳои марказӣ на танҳо ба ҳусни шаҳр зебогӣ зам менамояд, балки ба истироҳату сайру гашти сокинон ҳаловат мебахшад. чун левакан шаҳр аст, бояд ҳамеша тозаи озода ва гулпӯш бошад, мегӯянд масъулин. аллакай мана сеюм кӯчаи шаҳр ана гулпӯш шудааст ки вай тамоман ҳамин бисёр базеб кардагия кӯчаҳора мардум ҳама моро дастгирӣ кардааст. асосан раиси шаҳр моро бисёр дастгирӣ кардааст ки мо ҳамин то охири моҳ кӯчаҳои боқимондаро гулпӯш кардем. дар корхонамон гармхона дорем. 20,000 дона қаламчаи гулҳои сарбарг аллакай ва ё ҳамаш омода шудагиянд. қариб гулҳои дигаршам дар ҳамин гармхона тайёр шуда истодааст. мумкин ки то ҳамин охири моҳ аввали моҳи май гулҳо тайёр шаванд. дар воқеъ шаҳри левакан дар қиёс ба солҳои қабл бо қомат афрохтани биноҳои нав, чароғон шудани ду шафати роҳҳо, сабзу хуррам гаштани дарахтҳои ороишӣ, дар назди биноҳои ташкилоту идораҳо шукуфон гаштани гулҳои садбарги мавзеъҳои истироҳатӣ ба кулли дигар шудааст. аз ин рӯ дар баробари кормандони корхонаи давлатии фаръи хоҷагии манзилию коммуналии шаҳр, сокинону кормандони ташкилоту идораҳо низ дар гулпӯш гардонидани ҳифзи муҳити атроф саҳм мегузоранд.
بخش تندرستی در جمهوری تاجیکستان همچون یک جزء مهم سیاست اجتماعی رو به رشد دارد. این حالت را بنیاد و برقرارسازی صدها مؤسسه معاصر تندرستی، جهازانیدن آنها با دستگاه‌های پیشرفته ساحوی، طبابت و معالجه و موفقانه گذرانیدن دشوارترین جراحی‌ها ثابت می‌سازد. همین است که دوام چند سال اخیر تعداد کارافتادگان جهت به خارج سفر کردن به خاطر طبابت این یا آن بیماری به مراتب کاهش یافته است. حالا توجه کنید به شرح خبرنگاران ما در همین خصوص. соҳаи тандурустӣ дар ҷумҳурӣ рушди бемайлон дорад. инро метавон дар рақамҳои омории соҳа хулоса кард. тибқи нишондодҳои омории вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, танҳо давоми 3 моҳи соли ҷорӣ дар кишвар 23 муассисаи тандурустӣ сохта ба истифода дода шуда, ба маблағи умумии 84 миллион 436 ҳазор сомонӣ навтарин таҷҳизоти тиббӣ дастраси муассисаҳои тиббии мамлакат гардонида шудааст. вобаста ба рушди бемайлони соҳа, табибони муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳии дилу рако соли 2024 амалиёти наверо дар ракои хунгард анҷом доданд. ин амалиётро табибон бо истифода аз дастгоҳи ангиоҷет амалӣ карданд. вазифаи асосии ин дастгоҳ аз он иборат аст ки бе буриши бадани бемор, бе истифода аз беҳискунии умумӣ, тавассути пунксия ё ин ки шикоф кардани раги хунгард, найчаи ин дастгоҳ ки қисми асосии ин дастгоҳ мебошад, ба ҳамон мавзеи басташудаи шараён ё варид бурда мерасонад. баъд аз он ин найча ки дорои ду шикофӣ мебошад, тавассути шикофи аввал бо таҳти фишори бениҳоят баланд маҳлул фиристода мешавад ба гирду атрофи ҳамон хунҳои лахташуда. баъд аз он ки он хунҳои лахташудае ки шараёнро бастаанд мулоим карда мешавад, тавассути шикофи дигар бошад, бо истифода аз фишори манфӣ ки ин дастгоҳ доро мебошад, ин лахтаҳои хун кашида гирифта шуда, раги хунгард, гузариши раги хунгард барқарор карда мешавад. амалиёти ҷадиди дигаре ки табибони ин муассисаи тиббӣ соли 2024 анҷом доданд, ҷарроҳии эндоскопӣ бо усули буриш мебошад. қаблан ин гуна амалиёти ҷарроҳӣ бо усули анъанавӣ дар ҷумҳурӣ гузаронида мешуд. бемории ахалазия када, яъне ҳангоми ин беморӣ қисми гузариш сурхда ба меъда танг шуда, бемор аз хӯрокхӯрӣ мемонад ва ҳангоми хӯрок хӯрдан қайдкунӣ, яъне парто беморро азият метиҳад. имрӯз мо бо усули бебуриш аз даҳон даромада, пардаи лӯобиро кушода, ин пардаи зери лӯобиро кушода, мушакҳое ки қисми сурхурда ба меъда гузаришро сахт маҳкам карданд, онҳоро бурида ва дар қисми лӯоби сурхурда бо клипсо маҳкам мекунем. ҳангоми амалиёти ҷарроҳии эндоскопӣ бемор муддати як шабонарӯз дар беморхона истода, баъди як шабонарӯз ба хона рухсатӣ мешавад. бо истифода аз шароиту имконоти хуби соҳа, пайравони сино дар мамлакат пайваста кӯшиш мекунанд ки роҳу усулҳои нави ташхису табобатро ба беморон пешниҳод кунанд. инро метавон дар амалӣ кардани аввалин ҷарроҳии эндоскопӣ барои нафароне ки мушкили нафастангӣ доранд хулоса кард. ин ҷарроҳӣ аз ҷониби табибони маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина гузаронида шуд. ба иттилои масъулин, пештар шаҳрвандон барои анҷом додани чунин ҷарроҳӣ ба хориҷи кишвар сафар мекарданд. گپ میزدی نفس خیلی نفس میکشیدی و دیسنسه یک اتش بماردن نمیتونستیم. баланд бардоштани малакаи касбӣ ва табодули таҷриба дар кишварҳои хориж ба табибони кишвар имкон дод ки амалиёти мушкилу ташхису табобатро дар мамлакат амалӣ намоянд. мавриди зикри хос аст ки дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 150 нафар мутахассисони риштаҳои гуногуни тиб бо мақсади мубодилаи таҷриба бо ҳамтоёни худ ва ворид намудани усулҳои нави ташхису табобат ба хориҷи кишвар фиристода шудаанд. муассисаи таълимии ғайридавлатии коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб давоми фаъолияти хеш мутахассисони зиёди миёнаи тиббро омода кардааст. ҳамасола дар ин муассиса нимаи 2 моҳи апрел бо мақсади санҷиши донишу маҳорат ва малакаи донишҷӯён ҳамоиш ва озмунҳо гузаронида мешавад. зимни баргузории ҳамоиши навбатӣ беҳтарин ҳамшира дар ҷарроҳӣ аз байни донишҷӯён муайян карда шуд.
در مؤسسه تعلیمی غیردولتی کالج طبی شهر کولو بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همایش آزمون علمی عملی در موضوع بهترین همشیره در جراحی برگزار گردید. در همایش ختم کنندگان مؤسسه مذکور رهبریت، آموزگاران و دانشجویان کورس دوم اشتراک نمودند. ابراز گردید که در پیام نوبتی خویش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از پس بودن سطح کسبیت کارمندان ساحه بسیاری نگرانی کرده بود و میباید ما کادرهای را آماده سازیم که در مؤسسه های طبی کشور و ساکنان خدمت بلندصفتی طبی رسانند. در این همایش برای معین نمودن بهترین همشیره جراحی از حساب دانشجویان دو دسته تشکیل نمودند که دانش و مهارت آزموده خویش را دوام تحصیل در مؤسسه نشان دادند. دانشجویان موضوعهای خونروی و شکستن اندامهای پایان را طریق تجهیزات معاصر، ملکه‌های عملی و موردی به حرکت گردانی نقلیاتی و اصولهای موقتا منع کردن خونروی را رونمایی کردند. اینچنین طریق عملی منع کردن خونروی، رسانیدن یاری اولین به ضرر دیدگان هنگام صدمه و رخ دادن حالتهای فوق‌العاده، منع کردن خونروی، رسانیدن یاری به شخصی به صدمه دچار شده و دادن نفس صنعی را اجرا کردند. در این کنفرانس دو گروه با تیاری آمدن و هر دو گروه هم همه خیلی مهنت کردن که یک جای برای خود این کنفرانس یک درس نمونوی عملی شده گذاشت. در اینجا سوال و جواب برای هم اشتراکچی‌ها و هم اشتراکچی‌های این کنفرانس میمونم درس نمونوی بود. همون رفتی کنفرانس خودت نشان داد که شاگردای ما شاگردای کادرای حاضر زبانی پیش می باشند و دانش مکمل کسبی گرفته شدند. بعد سنجش دانش نظریوی و کارهای عملی، سوال و جواب آید به موضوع جراحی و یاری اولین طبی دانشجویان، آموزگاران و رهبریت مؤسسه بهترین همشیره در جراحی را از بین اشتراکچیان این همایش نمود و با او سپاسنامه و تحفه‌های مؤسسه تقدیم گردید. ما امروز کوشش کردیم که همین ملکه‌هایی که اجرا کردیم در سطح بلند باشد، اما ما وعده می‌دهیم که این اولین و آخرین ملکه ما نمی‌باشد. ما همچون همشیره هستیم، همیشه کوشش می‌کنیم که هنگام رخ دادن چنین حادثه‌ها در کوچه یا اینکه در دیگر جا همچون همشیره طبیاری اولین خود را به بیماران رسانیده توانیم. من از این آزمونی که گذراندن بسیار چیزها را از خود کردم، از همه آموزگاران خودم به همه آموزگاران مینداری خود را میرسانم و از آنها میخواهم که چنین آزمون و کنفرانس ها را در بین ما دانشجویان باز هم زیادتر کنند. در ادامه همایش به اشتراکچیان فعال، اعضایان دسته هایی که در سوال و جواب و اجرای عملها فعالیت خوب نشان دادند، سپاسنامه ها تقدیم کرده شد. اینچنین یک قطار آموزگاران برای فعالیت پرثمر با سپاسنامه های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و سپاسنامه های مؤسسه قدردانی گردیدند. شیرین جان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از شهر کولو برای برنامه نوید. در دوره هفته بین المللی مولیوی تشکیلات امانت قرضی خرد ایمان اینترنشنل در دانشگاه ملی تاجیکستان با دانشجویان واخوری تشکیل نمود. در این ملاقات با دانشجویان فاکولته مالیه و اقتصاد دایر به بلند برداشتن دانش و معرفت مولیوی معلومات داده شد. همکاران ما موضوع را ادامه می‌دهند. مقصد اساسی هفته مولیوی پیش از همه بلند برداشتن سطح معرفتناکی مولیوی اهالی از جمله کودکان، نورسان و جوانان و مشتریان می باشد. در این دوره با راه کارهای فهماندهی، آموزشی و بازی‌های گوناگون اقتصادی با آنها طرز درست استفاده خدمت‌رسانی‌های مولیوی نشان داده می شود. چون این یک چاره‌بینی را تشکیلات امانتی قرضی خرد ایمان اینترنشنل در فاکولته مالیه و اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان دایر نمود. در چاره‌بینی متخصصان دانش‌های مولیوی محصلین را سنجیده با آنها راه‌های حل مشکلات مولیوی، استفاده درست مبلغ‌ها، کارت‌های بانکی، همیان‌های موبیلی و غیره را شرح دادند. در چارچوب سالنوکی مولیوی با دانشگاه ملی تاجیکستان تشریف آوردیم تا اینکه با دانشجویان هم صحبت شویم و درباره نظارت سرفرکارانه استفاده بردن مبلغ‌های پولی گفت و شنید گذرانیم. هدف اساسی ما بلند برداشتن سالنوکی مولیوی دانشجو میباشند، یعنی که با دانشجو خیلی معلومات دادیم مولیوی، یعنی که درباره بانک، قرض ها، امانت ها،
اینترنت بانکینگ برای شخصان واقعی حقوقی پورا از طرف ما معلومات پیشنهاد کرده شده است. در همایش متخصصان تشکیلات امانتی قرضه خرد ایمان اینترنشنال دایر به زمینه برنامه‌های موبیلی، کارت‌های پرداختی بانکی و دیگر واسطه‌های پرداخت‌های غیر نقدی سخنرانی نموده به دانشجویان دایر به نظام پرداخت غیر نقدی، برنامه‌های موبیلی، همیان‌های الکترونی، کارت‌های پرداختی، پیشنهاد قرض، نمودی پس‌اندازهای بانکی و غیره معلومات پیشنهاد نمودند. باید گفت که مسئولات در تمام دنیا هفته بین المللی مالیوی گذرانیده می شود که هدف از آن وسیع کردن امکانیت اهالی برای براه ماندن آینده مالیوی و حفظ حقوق استعمال کنندگان خدمت رسانی های مالیوی می باشد. در ناحیه قبودیان زمین‌های کارمی آبی ثمراناک و عاقلانه استفاده می‌گردند. با استفاده از تجربه باد و هوای مساعد منطقه، دهقانان و خواجگیداران همه‌ساله حاصل دلخواه محصولات کشاورزی به دست می‌آورند. این وسیله مهم مساعدت در تامین امنیت اوضاع‌خواری دانسته می‌شود. گزارش همکاران ما از رفت جمع‌آوری محصولات کشاورزی در این ناحیه آماده شده است. این قطعه زمین و تگذار به خواجگی دهقانی محمد صالح تعلق دارد. خواجگی مذکور در حدود جماعت دهاتی تخت سنگین ناحیه قبودیان جای گرفته، سمت اساسی آن انگور پروری است. چون تجربه خواجگیداران زیاد و همه سهامداران آن مهنت کشند، تلاش میکنند همه‌ساله در برابر به دست آوردن حاصل فراوان از تگذار خود، همچنین میان قطارهای و تگ نهالان انگور کشتی دیگر نمود زراعت را به راه مانده، با این وسیله از یک زمین تا چند حاصل رویانند. از اینجاست که امروز بندی جانوری حاصل قلفینه هستند. مساحت خواجگی 8 گکتار رو تشکیل میکند. از این 5 گکتار تگذار است، 2 گکتار پخته نوع فلورا کوردگیم و 1 گکتار دیگه بیدای نو کش نموده. این حال من در بین تگذاری 2 گکتار بگذاری نوی که سال یکم است، ما دیگر نمودی زراعت‌ها قلفینه، مکدون، پامیدور، بادری کش نموده ایم که برای ثمراناک و عاقلانه استفاده بردن زمین برای ما کمک می‌رساند. هرچند جماعت دهاتی تخت سنگین ناحیه قبودیان دارای 3872 گکتار زمین کارمی آبی بوده، در قسم بیشتری زمین‌های جماعت پخته کشت می‌شود، اما دهقانان در سمت پرورش پیاز نیز تجربه خوب دارند. از این رو همه‌ساله با زحمت کشیدن حاصل فراوان به دست می‌آورند. استحصالات عین حال شروع گردیده است. خب با بازارهای داخلی و با بازارهای پایتخت صادرات کرده شده ایستاده است. در مهلت 10 روز پورا حاصل رسیده رو ما جمع‌آوری نموده برای کشتی تکراری با دیگر محصولات آماده میکنیم زمین رو. در مجموع در جماعت دهاتی تخت سنگین در میدان 102 گکتار پیاز کشت کرده شده است که نشو نما و حاصل بسیار خوب رو به بار آورده است. کشت پیاز نسبتاً زیاد گردیده است که سالهای قبلی 50 گکتار کشت کرده میشد، عین حال در میدانی تا به 102 گکتار رسانیده شد. خواجگی دهقانی خواجه مشهد جماعت از زمره خواجگی پیاز کار است. خواجگی مذکور سال جاری در میدان 10 گکتار پیاز کشت کرده و حاصل خوب به دست آورده است. این شب و روز سهامداران خواجگی تردد به جانوری و به صادرات برآوردن دسترنج خویش هستند. امروز سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهیر расулзода با президенти بانک اروپایی تجدید و رشد خانم عادل رено басо ملاقات نمود. تاکید شد که دوام 30 سال همکاری حجم مبلغگذاری‌های بانک با تاجیکستان قریب به 1 میلیارد یورو رسیده است. حالا با مبلغگذاری‌های بانک در جمهوری تاجیکستان 17 لایحه در ساحه‌های انرژتیکا، نقلیات، آب تامین‌کنی و اینفرаструктури خواجگی منزلی و کمونالی با مبلغ عمومی 600 میلیون دلار عملی شده است. جانب‌ها ضمن ملاقات با بررسی مهمترین مسائل همکاری دوجانبه بهره تقویت همگرایی ҳавасмандӣ зоҳир карданд. мавзӯи дигар, дар шаҳри ҳисор бо иштироки зиёда аз 300 барандаи стипендияи президентӣ аз шаҳрҳои ҳисору турсунзода ва ноҳияи шаҳри нав таҳти унвони ҷавонон пайравони пешвои миллат ҳамоиши гирандагони стипендияи президенти тоҷикистон баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон Бахтиёр Қодирзода ва Манижа Ёдгорова дар ин хусус.
تأسیس دادن استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای نورسان و جوانان نمونه عالی توجه پیشروی ملت نسبت به نسل آینده‌ساز مملکت بوده. برای هوسمند نمودن نسل جوان به تحصیل مناسب فرا گرفتن آنها تشکل دادن مهارت و ملکه و استعداد آنها مساعدت می‌نماید. جوانان به حیث نیروی سازنده و پر اقتدار جامعه در محور اساسی حکومت مملکت قرار داشته می‌توانند برای پیاده نمودن نقشه‌های مهم دولت و حکومت از جمله مقامات‌های اجرایی حکومت دولتی سهم باسزای خود را گذارند. تاکید گردید در همایش با اندیشه اشتراکیان واخوری امروز جوانان دولت صاحب استقلالمان همچون وارثان اصیل پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای تطبیق نقشه و برنامه‌های سازنده و پیشرفت و شکوفایی آینده وطن سعی و تلاش بی‌سابقه دارند. بعدا رهبری کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شهادتنامه و مبلغ‌های از فاند مخصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جدا گردیده را به گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی در فضای تنتنوی تقدیم نمودند. ضمن همایش گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی برآمد نموده برای دستگیری‌های قشر جوان به پرزیدنت تاجیکستان اظهار سپاس نمودند. ба хотири эҳтиром гузоштан ба тафаккури миллии сокинони мамлакат ва арҷ гузоштан ба худшиносии миллӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудааст. дар доираи чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли маърифати ҳуқуқӣ байни хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи восеъ озмуни ҷумҳуриявии маърифати ҳуқуқӣ оини худшиносӣ доир шуд ва ғолибон ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтанд. این نورسان داوطلبان آزمون جمهوریوی معرفت حقوقی آیین خودشناسی غالبان دوری مکتبی از 72 مؤسسه تعلیمی در ناحیه واسع میباشند. برای راه یافتن و دوری ولایتی آزمون با تئوری پخته در آزمون ناحیوی اشتراک ورزیده دانش و ملکه حقوقدانی خود را اینجا میسنجند. در آغاز آزمون رهبریت شعبه معارفی ناحیه، رهبریت بخش کار با جوانان و ورزش، نمایندگان مؤسسه تحصیلات علاوگی ماهیت برگزاری این چهاربینی را در سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان شهر داده به اشتراکچیان برای کامیابی آرزو کردند. مقصد برگزاری آزمون بخشیده به سال معرفت حقوقی میان خوانندگان در معرفت حقوقی به خاطر بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان در مؤسسات تعلیمی میباشد. امروز در آزمون حداقل 180 نفر خوانندگان از صنف‌های 8 تا 11 اشتراک کرده مهارت و ملکه خود را نشان دادند. رفتی آزمون طریق سوال‌های تستی صورت گرفت. سوال‌ها عاید حقوق و آزادی‌ها و عهده‌داری‌های شهروندان، پیمان بین‌المللی دایر به حقوق‌های شهروندی، عهده‌داری‌های پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و دیگر پهلوهای حقوقی عبارت بودند. آزمون معرفت حقوقی آیین خودشناسی بخشیده به 30 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در دایره اعلان شدن سال 2024 سال معرفت حقوقی طبق نظامنامه آزمون جهت دریافت و معرفی چهره‌های نو راه اندازی گردیده است. گزارش خواجه نظریف، خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. ҷавҳари соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидан дар ҷумҳурии тоҷикистон бешубҳа тарбияи наслҳои худогоҳ буда ҳадафи он марҳила ба марҳила имрӯзҳо дар саросари мамлакат ба тариқи густурда тарғиб карда мешавад. дар ноҳияи лахш низ дар робита ба ин сана ва солгарди 30-юми қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ баргузор шуд. гузориш дар ин хусус. در مؤسسه تعلیمی ناحیه لخش دوره اول آزمون جمهوری معرفت حقوقی آیین خودشناسی برگزار گردید که در آن خوانندگان صنف‌های 8 11 مؤسسه تحصیلات عمومی اشتراک نمودند. هیئت حکمان سویه دانش خوانندگان را از روی معرفت حقوقی اساسهای دولت داره سند و معیارهای حقوقی سنجیده بهاگذاری می‌نمایند. آزمون مذکور بخشیده به 30 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و سال معرفت حقوقی تشکیل و راهاندازی گردیده است. باعث خوشنودی است که آزمون مذکور که نخستین مراتبه برگزار می‌گردد خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه با شوق و رغبت شرکت می‌ورزند. باعث خوشنودی است که آزمون معرفت حقوقی آیین خودشناسی طبق نظامنامه تشکیل کرده شده در مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه لخش
با مرام ادامه دارد. همزمان با آموزگاران فنهای اساسهای دولت و حقوق انسان سمینار مشورت دایر نموده سنه 30 مارس سال 2024 آزمونی بهترین داننده کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تشکیل نمودیم که در این آزمون 116 نفر خوانندگان صنف‌های 8 و 11 اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیدند. هدف چاره‌بینی تشکل فرهنگ حقوقی، مسئولیت شهروندی، ترغیب ارزش‌های ملی در دایره معیارهای حقوقی و دموکراتی، خودشناسی حقوقی در بین خوانندگان میباشد. رفت برگزاری آزمون نشان می‌دهد که با وجود شوق و ذوق خوانندگان برای اشتراک در آزمون با مقصد باز هم بهتر به راه ماندن تعلیم دانش حقوقی خوانندگان و بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان از جانب آموزگاران ضرور میباشد. ба хотири гиромидошти шоири зиндаёт Ашурсафар дар шаҳри Кӯлоб як қатор чорабиниҳои фарҳангӣ маърифатӣ доир гардиданд. ҳамкорони мо аз рафти ин чорабиниҳо гузориш медиҳанд. таваҷҷӯҳ кунед. дафтари моро агар як бор хони пай барӣ бо сухан дар фасли сармо навбаҳор овардаед. ашур сафар шоире буд ки ашъораш саросар панду ҳикмат, тасвири табиати зебои диёр ва суханаш созанда. давоми ҳаёту фаъолияташ асарҳои пурмазмун эҷод кардааст ки ҳидоятгар ба ростӣ покию покдоманӣ, дӯстдории меҳан ва арзишҳои миллӣ мебошад. ба хотири гиромидошти шоири зиндаёд, шоирону нависандагон, дӯстдорони каломи баде ва ихлосмандони ашъори ашур сафар дар назди нимпайкараи шоир бо ҳам омада рамзи эҳтиром гулгузорӣ карданд. воқеан шаҳомати сухани ашур сафар бар худш хос аст ва ӯ ҳам мактаби бузург аст. ин аз устод сайдалӣ вализода ибтидо мекунад ва забонаш забони мардум аст ва аз дили мардум сухан мегӯяд. ҳамин аст ки ба қадри ӯ мардум мерасанд. дар шаҳри Кӯлоб осорхона ва китобхонаи шоир фаъолият мекунад ки бозгӯ аз хизматҳои Ашур Сафар барои халқу миллат мебошад. ҳамасола садҳо нафар сокинони шаҳр ва меҳмонон ба ин осорхона ташриф меоранд. дар осорхона ва китобхона асарҳои шоир, аксу мусаввараҳо, дастхатҳо ва мизу курсию дигар таҷҳизот гузошта шуданд ки шоир дар фаъолияти кориаш аз онҳо истифода мебурдааст. устод Ашур Сафар аз ибтидои фаъолияти эҷодии худ аз солҳои 50-уми қарни гузашта воқеан бо як азму иродаи қавӣ, бо нафаси тоза вориди арсияи адабиёт шуданд ва аз ҳамон ибтидо аз худ ҳамчун як шоири воқеан тавоно, шоири донишманд, шоири огоҳ, шоире ки ғуссашарику шодишарики мардум аст, аз худ дарак доданд ва дар солҳои баъд ҳамин ҷанбаи мардумии осорашон бо гузашти вақт тақвият ёфт ва шоире ки ҳам дар байни мардум, ҳам дар байни хонандагони оддӣ, яъне ҳам дар байни аҳли адаб, ҳам дар байни аҳли таҳқиқу пажӯҳиш маҳбубият дошт ва асарҳои воқеан арзишманди манзум меофарид ки фикр мекунам арзиши онҳо бо гузашти вақт ҳеҷ гоҳ аз гум нахоҳад шуд. дар ҳамин замина дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабдуллоҳи Рӯдакӣ ҳамоиши илмӣ назариявӣ доир гардид ки нахуст меҳмонон аз намоишгоҳи асарҳои шоир ва асарҳои дар даврони истиқлолияти давлатӣ ба нашр расида дидан карданд. ректори донишгоҳ ҳозиринро хайрумақдам гуфта аз саҳмгузории нобиғаҳои илму адаб дар рушду нумӯи маънавиёти ҷомеа ёдрас шуд. мавсуф афзуд ки дар тӯли ҳазорсолаҳо моро мутафаккирони оламшумурамон ҳамеша ба некию накуномӣ, озодиандешию худогоҳӣ, худшиносиву донишомӯзӣ раҳнамоӣ карданд. ҳамзамон гуфта шуд ки Ашур Сафар ҳамчун як фарди озодандеш ва инсонпарвар ғояҳои абарзиндаи ваҳдату дӯстӣ ва ҳамдиливу ҳамгироҳии инсониро шиори зиндагӣ ва маънавии ҳаёт дониста, ба инсони огоҳу бедордил, худшиносу худогоҳ ва бо фарҳангу некхоҳ арҷи бузург гузоштааст. тавре ишора шуд дар эҷодиёти Ашур Сафар ҳаҷв мавқеи муҳим дорад. нахустин маҷмӯаи ашъори ҳаҷвиаш гапи падар буда шахсони муфтхур, фиребгару ҷалобро зери танқид гирифтааст. ашъори ҷудогонааш ба забонҳои русӣ, узбекӣ, арменӣ, қирғизӣ, туркманӣ ва ғайра тарҷума шуда, Ашур Сафар низ як қатор асарҳои шоирону нависандагони дигар миллатҳоро ба забонҳои тоҷикӣ гардонидааст. очерку мақолаҳои зиёдаш дар матбуот нашр шуданд.
илова карда шуд ки ба хотири гиромидошти хотираи устоди зиндаёд дар шаҳри Кӯлоб китобхона, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва як кӯчае ба номи Ашур Сафар номгузорӣ шуданд. аз суханронии дигар нотиқон бармеояд ки афкору андешаҳои пурқимати ин абармарди илму ирфон бахусус дар марҳилаи эҳёи давлатдории миллии тоҷикон ва ҳалли мушкилоти даврони ҷаҳонишавӣ арзиши дучанд пайдо карданд.